Wamereza ibenge kadugu. Kwa jina la Yesu. Ye baba we, ni mumusaka kugira ngo we. Mbona wewe? We, ninde wapfuye ninde? Songa libala. Songo mbona wewe? Wakagabo ntuzatana no kumbangamira wa Desire. Ahubwo rwo rutambanga kwagira amaho. Nikambwire nuze we. Kagira iyo udafite wa Desire. Ariko mwa bantu nawe uriratana iki rwose? Kuba wibakaritse yose kuzi. Nibyo wiratana. Niba wowe ukora iki? Aravuze ngo niba wowe ukora iki? Nanjye ndiba ariko simeze nkawe. Fa kuba wiba nawe uri umujura. Ariko abajura bararutanwa wanjye tura. Weho wavukiye kwiba. Byaremewe wowe kwiba wagiteraho. Dore uko ruyashya n'imbesire mbi. Ariko umunyaziro ndi we. Kazira utakoreye. Kasongo yeye. Mumbali nanga. Kasongo mbona wewe? Songa libala. Oh yeye. Niko shaka muri gutongana mwapfuye iki? Bose niyingegera imbangami. Bose kirabeshya nicyo cyansanze aha ngaha. Niko sha muribuka icyabazanye hano? Yego boss. Niki? Nukwiba. Ngaho muri gutongana kandi mwagahereye kuri uriya mwiba. Aho turakoresha ayo mayeri. Tugiye kuba twifotoza tumujijishe ahubwo mweretse telefone mwereke. Ya hariya nguhereho nangire ngufotore. Mfotora nare. Iya mbere wayifashe? Iya kabiri wayifashe? Nayifashe ariko ni ya nyayo. Zaidi nawe jya hariya ngufotore kurikiraho. Akambere wagafashe? Nakandi sho. Yego nayishoje. Waje ukadufotora wa batatu. Wakakiye ukadufotora. Uyindire positi. Reka turebe ifoto dufashe. Fature. Oh shit. Ukuntu ari nakeza kako gafoto mwana. Ariko sha uko mutandusha ubwenge bwo kwiba. Namereza ibyanjye. Wayitwaye burya nkumva. Wamereza ibyanjye. Wanaka twagatsindiye. Wamereza ibyanjye kadugu. Kwa jina la Yesu. Ye baba we, ni mumusaka kugira ngo we. Avuze ngo iki we? Baba we kwitebesha kibesira yire tumaze we. Rashize. Ye baba we akiri byawe akira. Ariko sha. Sha mukajye mumenyera abantu bose mubonye. Polisi. Ubushingaje. Aburi hani Kigali. Rero yari insazi we.